Shalom, ndabaramukije mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Ndabaye kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi ry'uyu munsi riravuga ngo hagarara mugihengeri, hagarara mu cyuho, hagarara mugihengeri, hagarara ibyawe, hagarara ahantu mugihengeri uhagararira ibyawe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 22 umurongo wa 30. Kandi narondeye umuntu muri bo yosa nasana uruzitiro ahagarara imbere yanje mu kirengero, ahagarariye igihugu ngo noye kugihonya, ariko nta numwe nabo. Nararondeye umuntu n'umwe yohagarara ahagarariye igihugu. Urashaka guhagararira igihugu, urashaka guhagararira umuryango wawe, urashaka guhagarara ukavuga ngo jewe ndahagaze, sinshaka ko bino bintu bipfa, sinshaka ko kino kintu kiba. Narondeye umuntu yohagarara mu kirengero, yohagarara mu cyuho, ahagarariye igihugu, ndamubura. Umva ndakubwire, uwo muntu nabewe uyu munsi. Wowe uri kuranyumviriza, hagarara mu kirengero, hagarara mu cyuho, hagararira ibyawe, hagararira abana bawe, hagararira umugabo wawe, hagararira igihugu, hagarara uvuge ngo mwami ndahagaze mu kirengero. Reka ndababwira umuntu uhagaze mu kirengero mu ijambo ryumvikana ryanditse mu gitabo cya Zaburi 106 umurongo wa 23. Mwumvirize, haravuga ngo bituma ivuga ko itazobahonya, kandi iba yarabahoneje iyaba Mose uwatoranijwe nayo atahagaze imbere yayo mu gihengeri, kugira ngo asubize inyuma uburake bwayo, yoye kubahonya. Iyaba Mose, ureke babwire no nkuru. Mose umunsi umwe ari ku musozi, ari kumwe n'Imana mu minsi 40, amanutse ngo Imana ngo yumva akaruru kenshi, ngo Imana ibwira Mose, Imana iramubwira ngo dore bajya abantu bawe bafashe ko bafashe bakoze iyindi mana ngo basubire muri Egiputa. Uburake burarurumba imbere y'Imana. Imana iravuga ngo ndabica. Mose ngo hagarara mu kirengero, mu gihengera abwira Imana ngo ntubica, ndabica, nzogukura mu ihanga wewe Mose. Mose aravuga ngo ntubica. Mose araharira n'Imana. Mbega abanyegiputa bazovuga gute? Bazovuga ngo wananiwe kubashikana, none rabo bazovuga iki? Abanyegiputa niki bazovuga? Mose arahagarara mu kirengero, kandi ahagararira abantu bakoze amakosa. Abantu bari bakoze amakosa, bari bakoze ibyaha, bari bakoze izindi mana. Imana iravuga ngo ndakurinda barimbura, nawe ndakugire nzokugira mu ihanga rikomeye wewe. Mose arahagarara aravuga ngo yaye, umviriza uyu murongo ngene wavuze. Muvandi muri kurankurikirana, ndakwifurije guhagarara mu kirengero. Hagararira ibyawe, Satani ndaze kubyica ubibona, ntaze kukwicira ibyawe uri kurabibona. Yavuze ngo bituma ivuga ko itazobahonya, kandi iba yarabahoneje iyaba Mose watoranijwe nayo atahagaze imbere yayo mu gihengeri. Haleluya! Iyaba Mose ataza guhagarara, mba narabahoneje, ariko sinabahoneje. Kubera iki? Hariho umugabo witwa Mose. Haguruka, hagarara mu gihengeri. Reka kwirirwa widoga, reka kwirirwa uvuga ngo bino birapfuye bino. Haguruka uhagarare mu gihengeri, hagararira ibyawe, hagararira igihugu, hagararira ibiriko birapfa. Wewe haguruka ubihagarare. Mose yarahagurutse, Imana iratabara. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya 2 igice cya 4 umurongo wa 12, haravuga ngo Epafra w'iwanyu umugurano wa Kristo Yesu arabatasha, yama bagwanira mu gusenga kwe. Epafra yagwanira Abisirayeli, akabagwanira mu gusenga. Yarabahagarariye mu girengero, mu gihengeri, akabagwanira, akabavuga ngo ntimupfa. Haleluya! Akabasengera ngo bashishikare gushinga imizi muri Kristo Yesu. Ndagusabye wowe uri kuranyumviriza, haguruka, hagarara mu gihengeri. Haleluya! Amaze kumva amakuru y'iwabo Nehemiya, ikintu cya mbere yakoze yapfukamisha amavi yiwe, araje gusenga, abwira Imana ngo Mana, iwacu hahindutse amatongo, iwacu nta bunzi buhari, iwacu. Aravuga. Oh haleluya! Ageze imbere y'umwami, umwami aramubwira ngo Nehemiya we, kudakeye mu maso niki? Aramubwira ngo numvishe amakuru y'iwacu, numvishe iwacu mwene hamerewe nabi, numvishe umubabaro. Arahagarara, aramubwira ngo ushaka iki? Aramubwira ngo ushaka kuja kubaka iwacu. Umugabo wari uhagaze mu gihengeri, Nehemiya yahagarariye iwabo. Ushaka kubaka iwacu? Ndabishaka, mburuhusha, nyemerera mwami.
haleluya, ngo kubera ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri we, kubera Imana yamushyize gutoneshwa imbere y'umwami, ngo aramubaza ngo wifuza kujana iki, aramubwira ngo nandikire ikete haleluya, nyandikire ikete. Icya kabiri, umpe n'ibiti by'ibwami, ndakeneye ibiti by'ibwami. Mureke mbabwire amakuru. Senebarati na Tobiya na Geshemu ntibari bazi yuko Nehemiya wahagaze mu gihengeri afite icyete cy'ubwami, icyete cy'ubwami. Mukundwa uri kurankurikirana, hagarara mu gihengeri, hagararira umuryango wawe, hagararira abana bawe, hagararira akazi kawe, Satani ntaze kukwiba. Haleluya, hagarara mu gihengeri. Nehemiya ahagaze mu gihengeri, Aroni na Huri baraduze ku musozi. Haleluya, Mose ngo amaze kuruha, umuhagarara hano, undi ahagarara hano, ngo baramushiga Aroni na Huri. Haleluya, Yosuwa aza ku rugamba kugeza arikije Abamidiyani, arabakuraho arabamara. Haleluya, Yesu Kristo agushoboze guhagarara mu gihengeri. Imana irakeneye abagore bahagaze mu gihengeri, Imana irakeneye abagabo bahagaze mu gihengeri. Yesu aguhezagire. Ndagusengera ngo Imana igushoboze guhagarara mu gihengeri. Reka kureba ibintu biriko birapfa ubidoge uvuge, hagarara mu gihengeri. Yesu agushoboze kandi aguheze umugisha. Mwami Yesu, duhe imbaraga zo guhagarara mu gihengeri. Ezekiyeli yavuze ngo narondeye umuntu aramubuze, ariko Mose yarahagaze abwira Imana ngo Mana tubica, ahagarara mu gihengeri. Turakwingiza, duhe imbaraga zo guhagarara mu gihengeri, duhagararire ibyacu, duhagararire abacu. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.